Darkwood. Neki bi rekli crna šuma, ali ja ipak kažem Darkwood. Bez obzira što bi neki rekli crna šuma, meni ljepše zvuči Darkwood. Iako u principu to i znači crna šuma, ali hajde to neka bude Darkwood. Dobro, crna šuma, da ne raspravljamo više. Predjeli u koje nije kročila ljudska noga, čak ni dvije noge, a o rukama da i ne govorimo, jer rukama se ne može ni kročiti. Ovo je mjesto na kojem živi Zagor Tenej, duh sa sjekirom, sa svojom porodicom, suprugom Zehidom, udanom Tenej i Čikom. Nakon smrti oca Serđa Bonelija i činjenice da je proglašen tehničkim viškom u Darkwoodu, Zagor danas živi mirnim životom. Pomalo slabih živaca, uglavnom živi teško. Teško, ali pošteno. Bavi se poljoprivredom, a uzgojene proizvode petkom prodaje na pijaci. Svi već znaju ako treba bungura, domaćeg mlijeka i ufki za pite ili domaćeg masla, Zagor je tu po običaju najjači. Primanja nikakvih nema, prodaja romana uglavnom je slaba, a od starih prijatelja povremeno navrate ili kažu da će navratiti veliki Bleki i komandant Mark, iako ni Mark nije u boljem stanju. Kaže da je dobro, ali boga mi nije. Nakon operacije bruha živi miran život uzgajajući vukove Sontarija. Zagor nerado govori za medije, ali s obzirom da smo prevalili toliki put, samo za nas porodica Tenej otvorila je svoja vrata i dušu. Može kamera, može kamera, može. Dobar dan, dragi gledalci, ja sam vas obitelji TV reporter Rusmer, Rusko BBC. Ovo će biti naša prva emisija u neki dugoj ediciji, vrlo se nadam, pod sam ja vas omiljeni video i televizijski reporter Rusmer, Rusko BBC. Emisija će se zvati Slučaj X. Idemo u posjetu, znači, nekim čudnim slučajima. Prvi slučaj, ako se sjećate, kao djeca sta smo svi zaboravili napisati zadaća zbog puni romana stari, zaboravljeni lektira i slično, a sve zbog nasih crtanih heroja. Idemo, danas smo u posjeti, ako se sjećate, Zagor Teneja ili Duhe sa sjekirom. Dobar dan. Dobar dan. A ovo je, vjerovali ili ne, Zagorovca. Kako ste, Zagorovci? Dobro, prvo koji si ti? Ja sam Rusko BBC, vas omiljeni TV reporter. A koji je ovaj što gleda u me? Tu je iz moje ekipe snimatelj. A snima, aha. Daj nam, recite, gdje vam je legenda Duh sa sjekirom? Zagor ušli mi, Boga moša ulov, koji svaki dan, šta radi, samo lovi po čitav dan. Ja joj malo ovu glavu što spremam, najavili nam se doći kum i kuma. Noć na večeru. Imat ćemo goste, znači. Hoćemo onaj Blek i Blekovca, tu nama vjenčani kum i kuma, pa najavili se... Blek Stena. Blek Stena, aha. A inače, meni ti je ovaj Zagor, ali nemoj nikom kazati, treći čovjek. Znate? Pa da, ja sam najprvo bila za njim, komandantom Markom. Jesi čuo za njega? Ja sam samo mali jedan komentarčić. Isto je ova Zagorovca bila u prometu, bože dragi. Kažem, taj komandant Mark, čuo si za njega? Da nisam. Aha. Čito. 2 godine sam bila za njim, nisam mogla imati djece. On me išćero, znatiš. I onda drugi mi je čovjek bio... I ne cudi me. Što? Pa viđaj kakve si Zagorovcem pre. Pa kakav si ti? Viđaj sebe. O, brete. Kažem, drugi mi čovjek bio onaj dog, onaj pomoz mi... Hot dog. Budale tebe, kakav hot dog? Dilan dog, hot dog, a budale, bret. Dilan dog, taj. Cudi me i Dilan je frajer bio u svom vremenu. To je samo za papire, znate, 6 mjeseci, čim je dobio vizu, noga u guzicu. I sad mi je Zagor treći, fino je ovdje meni sa njim, duša je meni Zagor, duša voli me, pazi me, samo tako. Vidim kako te voli. To vidiš? Pa vidi te šljive ispod. Ove šljive. Pa nije to a budale tebe, brate, pa nije to od Zagora. Ovaj me srnda čošno koptom.
i neće više nikoga ko što viđaš. I sa njim je gotovo, pa da. A daj mi reci to, šta spremac, rekli si da je to glavuša? Jes, evo glavuša, ovako malo ovi kumpira, ba jidri su mi, baš i nisu nešto, jel da jidri. Male su ti posjetni. Pa jesu, brate. Koji u tebe sve posjetno? Što? Pa nako, kazi. A u tebe ko jidro, jel da? Budale, brate. Ne pričaj isto, ne zna se. Viđaš sad ovako, kad ja ovaj kumpir ovako ovdje nataknem, ovako, onda to kad se ispeče sa glavušom, to bude čips. Znadeš? Pa da, a ovi rogovi kad se ispeku ko slani štapić. Aj, Zagorovce. Aj, braćo smije. Ja vjerujem da uskoro sa većim Gaberom neće snimati razgovor. Ali gdje se, daj nam recite kad će nam ovi Zagor i Ciko bahanti? Evo, ja svaki čas evo čekam da se oni Čekaj, samo malo pišti mi poruku. Samo malo, sad čekaj. I telefon, sve imaju u Darkwoodu. Nije to više nekadašnje ono. Pa Bog i ne ubio. Blekovca javlja 5. put i čekamo na večer. Ovaj kod gađa kaže neće doći ni noć. Zagorje! O, Zagorje! Evo, primicenim se i legenda Duh sa sekirom. Evo ga, legenda je živa, dragi gledalci. Evo javlja Blekovca, neće doći, kaže ne mogu doći. Neće doći. Neće, kaže ne mogu. Pa ne mogu da... Evo. Pobubnjava mi Darkwooda, pobio sam pol šume, sam pobio čekajući kuma i kumu, i nabježi kuma i kumu. Ja, ovo se malo zakompliciralo. Pol šume, ne mogu naći. Malo se zakompliciralo, ali... Pojesti ovu glavušu i šta smiješ. Čekaj, Zagore, pusti sikiru, molim te. Može se smijeti malo. Ja sam Rusko, BBC, vas omiljeni video reporter. Rusko, BBC. Aha, imaš ti porke? Daj sjedite malo, molim vas. Došli smo da snimimo legendu Zagor Tenea Duha sa sekirom. Smirite se, ja sam vidio. Kume zajeboj, opet. Razumijem, ja Kuma i kumu i... Nemojte tako da... Aj doći drugi put, a de... Neće opet doći. I opet. Opet ću mu Vas da bijati. lažu. A Zagorovca još guli kumpire kao on doći neko. Pravi kljuku. Na ključu pravi kumu i kumi. Znači drugo, ne ključu da... Kuma i kumu i... Zagore, daj mi reći kako se živi u van današnja moderna vremena. Kako se živi. Odmim po šumi. Malo izađem džek. Logično, ne spočarci ili lovis. Pa, hoću po čaršiji prodavati. Malo nešto radim. Stara moja to nešto malo preredi, obradi, pa vodim na pijac, nek nešto prodam. Ali, u biti, nema više indijanaca, nema više dimnih signala, nema više one mene crta, romani se ne prodaju. Ja i moj kolega. Dimni signali, ovaj nije odmah ko mrve. Dimni signali, oni neki tamo SMS, nemam pojma, šta mu im je to, razumiješ? Karamba. Je lako me. Karamba. A daj nam recite vi, poznati jedan najpoznatiji debeljko iz romana. Kako se zovete? Ja se zovem Felipe Caetano Lopez Martinez i normalno za vas prijatelje Čiko, samo karamba, karambita. Ciko, ali ne seljak, nego pravi Ciko. Da, pravi Čiko. Mene je onaj Ferry Nacto bio prvo u Ontariju i onda sam ja bio tamo kod velikog Blacka, ne, kod Kabadant Marka i onda ja nisam znao plivati, onda je karamba, on mene izbacio odatle i onda mene Ferry nacrtao ovdje u Darkwoodu i ja sam onda upoznao ovoga prijatelja. On je jednom htio da poji sarmu, jedno bila pokvarena karamba i onda sam ja uzeo, ne kažem nemoj ti pojest, ja ću, jer moj stomak može više izdržati na njegov, ja sam u njemu spasio život karamba, karambita i onda je on ostao živ i onda je on mene uzeo za najboljeg prijatelja, a i ja sam dobar isto sa Zagorovcom, mi svako poštijemo karamba, karambita. Poštaj! Eno ga zavljaju. Opet se čuje. Sve mi potpuno. Jo, imat ćemo i specijalni snimak kako Zagor tuce medu. Zagore, ubije ga. Idemo da vidimo.
Može kamera. Evo joj, sad ćemo da vidimo. Izgleda da je Sikira radila. Zagore, stari lopove. Stari lovokradica. Zagor, jo, vidi, straže. Paprike mi tare. Hoćete nam reći? Ne znamo pričati. Neće nam ono reći. Peti ove zime, a treći u paprikama. Biće pastrme, jel? Neće, ja kažem ume Zagorovca, da mi napravim kljukušu me djedušu. Ja to volim jesti, karamba karabita. Dobro, možete samo malo tiše da odjavimo emisiju u tom, jel to? Dragi gledalci, bila je ovo prva u nizu, nadam se, emisija vašeg omiljenog voditelja Rusmira Ruske BBC-a. Emisiju ćemo nazvati Slučajevi X ili kad budemo radili za englesko tržište X-Files. Do nikog idućeg susreta naši novi ovi djeci heroja i slično. Lijep pozdrav. Sve porodice sretne su na isti način, a svaka nenormalna je drugačije. Ali, ipak, kako bilo šta zamjeriti junaku koji nas je uveseljavao svojim avanturama, koji nam je bio idol dok smo odrastali uz njegov poznati ratni poklič. Aaaaaa! Koliko puta ste svojoj rođenoj majci za ručkom rekli aaaaaa! I nije vam više nikada u tanjir nasula đuveč, grah, patliđan. Eto, to je Zagor kakvog znamo. Ovu ljubazno nenormalnu porodicu na kraju priče doveli smo u civilizaciju nakon toliko godina. Bilo kakva riječ je suvišna. Dok smo odlazili, u glavi mi je odzvanjala Zagorova mudra rečenica, koju nikada neću zaboraviti, a koja glasi: